Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Alizka Nurfani di kelas 10 bahasa. Yuk waktu pikeun petualangan tentang teman pelangi sangai rencangan sadaya. Yuk urang silih tulungan abdi gaduh kantong pelangi sareng si Coko. Buru-buru hayu urang baraan waktusna pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi nalika Coko berkilau ieu waktuna ulin buka payung gede urang saramulun terusna pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi Iya waktu pikeun petualangan terangkat taman pelangi sareng rencangan sadaya. Yuk urang silih tulungan abdi gaduh kantong pelangi sareng si Coko. Buru-buru hayu urang lembaran waktusna pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi nalika Coko berkilau ieu waktuna ulin buka payung nu gede urang saramulun waktusna pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi pelangi pelangi rubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.